sangre! Inapalabas, nagdanag metlang ni Edita may papan kini Marisol, idi sandalat tama uray asumangpet iti bilya. Adda pa yang nagdanag ni Rafael, idin tutawan met dadanagan ni Gringo. Kabayatan na, iti met purok anakadanunan idi ni Rafael tinangipak niyan dagiti bandido kini Marisol. Nakakawar ken naibawod iti adig iti balay iti baket nga asawa day diagnagan iti kalub a pinatay day di Don Esteban. Itagagayem, adtuin tituloy iti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Ha! Nagbutan ni si Kana Makiman? Ha! Awan asin ni si ka iti pada ni si Kana Moher? May samot ni si Kana bandida? Saan nakada ka sa tao? Dahil di abam tinapaglanad da ka sa tao. Gaputa kriminal. Ke? Ibaga ni si Kana kriminal day di papak? Ibabari ni si ka timbaga ni si ka? Natayan day di papa ni siyak? Saan mo nabastusan? Awan asi dahil dito ni Esteban nga amam. Sana nga agom, no tikat kam rod, mananggun daway, tulisan, kang runan iti amin, may sa kriminal. Pinatay na dahi di asawak. Pinatay dahi dito ni Esteban. Ibabari ni si ka day tanay baga ni si ka! Saan napadaksan ni si ka ti ama ni siyak na nabayagan na natay? Ibang bagak di ang paiso, tapno mamuam. Sana ka na mati at agos. Idiinyag na ka dito, idagaya tulisan. Asik ka ti anak na dito ni Esteban. Awan puot mo, idin sarot na kalatan dito balay ko. Bagada makamuakon kan ka. Imbagada nawaya ako na mangibalas. Iti panang patay dahil dito ni Esteban, iti dahil di asawak. Kaputasi ka, ti kakaiso na babaya putot dahil dito ni Esteban. No! No! Agim imbento lang ni si ka iti istorya! Sana pa dyan ni siya! Dagita nga imbagbaga ni si ka! Tingnan ka, babae. Danggam ti amin nga ibagak. At dantukin ka ando patyam walo saan. Tinapadag, maibaga kami doon na kayat ko nga ibaga. Awan pa dyan ni siya! Naibaga ni si ka! Aguli mo ka! Tumagkatay bagak! Nukasalo ti kinadakas na dito ni Esteban nga amam! Tumagka! Pimanawan ti Moher. Nalaos tigura ni iso, ididay di papa. Si malagip ni siyak. Idi ubing ni siyak. Ado, ti kinabkabil day di papa. Nasaan na amo ni siyak ti makagapo. Ado kano ti basol dagidi na tao kani iso. Si naulpit day di papa. Adday di nakita ni siyak na sinaplit ni iso iti ipos ti pagi. Saan na amo ni siya na maiturag ni iso ti pumatay? Saan na pudno ti imbagaday jay na Moher? Saan na pudno? Awan danom, akarabat din sa ko akanam. Sumatoy. Inyagan ka iti mainom madanom. O minom ka.
amo ka na magaan takarabok mo. Jadi kan makasao itay ibang pagakti amin. Akinadakas tayo dito ni Esteban nga amam. Hasta na! Sardingan ko man ni Sika! Di papa! Awanon ti makalapod kada tayo. Di na tayo mutin maunaan dahil ang Marisol amang biro ken mangkali iti gamang. Gapo tayong taw-tawan dagiti tao. No sa di no kiti nang ipakpak niyan daken kwa na. Impak ni dakano, iti ayan ti baket, anang ipangpangta, abalsan na day dito ni Esteban. Gundaway tang day jaya baket. Bakit? Si Kamot Burton. Anyamat nga ti gaway ti bakit kun ni Marisol. Siyempre, no talaga, akayat na balsan. Maminanumat langan, amaluin na dyan nakabawad na kaslasaw. Anya. Tapno amam, gringo. Kinawaran da kano, akaslaaso, sa daimbawad iti kalapaw, apag nanaydanday jaya bakit. Asino nga min na bakit? No Jack Mariro. Ubing kayo pa idi. Wino, amangan, no di kay pa inayanak, idi ada pinatay de di don Esteban. Akatalak, iti kataltalunan, iti Hacienda Gabriel. Barito ak pa idi. Day di manalon nyamak, tinang istorya tinapasamak. Kasta? Manalon mo dahil di amang mo? Wan, gringo. May samot ideya kasama kita Hacienda Gabriel. Ngam, gapoy ti kinabasitit itad day di don Esteban, abingay dagitag taltalon. Nauma tay di amak, timanaw. Kasta gayam. Iswanog tangsit-tangsit ni Marisol. Pagpapasanan da dya bakit apagibalsan. Sa bagay, awan tayo dyan. Talaga, yung sapel ako ma, tadikan tumasyan iti day jaya Marisol. Saan? Ibilang ko akabusor, gapota kay nagaw ko itigaman. Hi! Awan pagilasinan dito rancho itikada ni Marisol. Rafael, matalaga na, mapantay tayo ti gayong gayong. Ha? Mapantay jay. Itain-tano at napakadnawan niya at nakabalyo ang nakadano ni jay. Sige, Mang Luciano. Hi! Manmanaw ti baka makadano ni jay. Kaputan, nasalo po na eh. Kung saan niya ijay, ti ayuyang da pag na mapan uminom iti waay. Malyawak ang makapanunot. Nga mga nun ay gayong-gayong ni Marisol. Saan mo't kumaa? Hi! At damot nga tapagilasinan nun nakadanon ijay ni Marisol. Iso kasayatan nung mapantay ijay. Hi! Hi! Awan lata. Uragan ano Diyak maawatan tikat asawun na isurat dito eh. Buisit na talaga. Kawatan! Adi mamutagbasa iti mapa. Di ka man mang sutil, Burton. Masurunak. Sangkit din, gringo. Di mo lang arudo na mutagbasa iti mapa. Sakit Espanyol pa at datana. Anya? Ibaga kidi kadagiti kakadwa. Tagsubli tayo manan iti kabakiran. Amangan, no iti pakasarakan, iti gamang. At dapay matbaka dito rancho. Andangag pa iso.
Ngamimbis nga madaduda. Ano? Tayo inod dan sapay kiting agpukawan. Gringo, anya nga tan no siluan tayo di may sabo maraw. Anya? Awan sante abasto tayo. No siluan tayo ta. Kat pagsuwan, dagiti kakadwa. Napautan, nga basto. Tapaon tayon. Anya? Wala. Tila sungbat mon, ti maururay, Gringo. Agpadso tayo ti baka? Weno, agdaponen tayo mapanaggatang ita basto tayo. Lagi-lagi pang Gringo. Awan kwarta kon. Borton. Anya? Bilhin ko, titalo akadwa tayo. Kasilwan da jay bumarwa baka. Sige. Siyempre makam mo. Kasta! Wala rutan ni Marisol na kontrabida. Isuwaran ni Demonte amin na kayat mo dito rancho. Rafael, kitaan na dyan. Adda asok nga agtaod iti kagaykaywan. Kaya't asawon day ta. At tataaw iti day ta pasit ti kabakiran. Dalakid di Gringo. Wangkat nga ta. Mapantapaliwan ida. Anya? Alam, Mang Luciano. Sakayan tamot ladag iti kabalyota. Mapanta iti day ta apas ti rancho. Tamuan tanupod no adag Gringo ti adda dita. Ayos manen ti buksit tayo. Champion ti pulutan. Abupay ti may tapa. Pundo na ita, boss! Mayat! Amokitan. Anya ti amom. Gringo. Amok itan no apay anagin inot abim masit ti bilang dagiti baka iti rancho. Hindi da kayo tinagaywan. Anya. Nay. Madititulada ti sarita ma. Gringo. Kunyan pa isa mo, boss Burton! Di ka kumagungat, Porton. Di kayo mo't sing-singiran kahit. Nasayat no kasta. Agkakadwa tayo. Awan ti kwenta da kita na masarakan tayo itong tigamang. Nabayag ko man na nasarakan tayo. Tigaman. No amom tinararamid mo, Gringo. Ne. Anya ti ka mo? Anya ko mati naramid ko? Tatlo awan, kimontra. Nagkadwa kayo lako mankin ni Marisol. Apay ngamin, nagkapusor kayo. Talaga di ka makapagkadwa ti dayja babae. Sa bagay, awan met kititi parikot. Iti dayta. Nawaya tayo matan nagkaraw. Tawanan dayja kontrabida. Anya nga tan tinapasama ken kuana iti ayan ja asawa dayja ala kay kalob. Awan makamo, Gringo. Malaksit. Numangibawon tayo manan iti mapan mangpaliw. Ala, mangibaon ka iti mangkita noon niyang tinapasama. Bayam, intong bigat. Mangibawon na iti mapan mangkita. Dagiti matla nang ipan ken kuana ijay. Tibawnek amapan. Pangaasi ni Sika. Rokatan ni Sika ni Siak. Oray mayatak iti ibang bagam. Oray pa'y masyanakan ka. Di ka kabaala na waya-wayan di takawar mo. Pasensyakan. Ala, mangan kakitin. Matay ka ano di mo kanan dagiti yung kuwa kanam. Agyaban kakiti.
Tasada ka kriminal. Ano ba iturod ko kumamot ti pumatay? Akasi ti day di Don Esteban. Pinatay kan, hindi pa ilaang. Por favor. Kita no anya ti pamusposam. Wano, mangayab ka iti lalaki akapurukan ni sika ditoy. Ta iso ti kadwa ni sika amangrok at kanisyag. Oray asino pa'y kadagiti tao ditoy. Awan makaikat iti naikawarkan ka. Dagi jay matlaang nang yagkan ka ditoy. Di makaikat iti na itakawar ka dagita sakam. Isuda! Tinangyagkan ka ditoy. Isuda tayan titulbag dagita kandado. Dadaanan nida kayo dagiti kandado. Bayam, nakitaag no niya ti maramidak. Ay, masyanak mo't lang aro ti daytoy a babae. Sa bagay, sana basol ti basol, ready Don Esteban ga amana. Danapag ti kabalyo ti mangyag ni siyag. Sakit ti tulisan. Iso talakit di na kita. Dita ka pa ilang. Kita no sino na kita nagkabalyo. Taluan na kakabalyo. Tinagsardang iti masungad. Kunak tumat. Dagiti matlarang yung iti dahi ta babae dagita dintang. Anya nga tati kagarada. Dagiti bandido. Kakadwa day tanamo her ida. Pakpakanyan ni iso dagiti na bandido. Anya ayati kayat yung arabidag. Itindyag yun dito na babae, babaro. Kuna ni boss. Nakailatan di bang amo. No kasta. Awan panggap ni isoda na mangrok at kanisyak. Katanya Ay, sus, babaro. Yak maramit ti kayat ti Pangulo yung arabidag. Isungay paanaw yung mutlang. Ano na? Kasantingan mo. Wine, awan ni pakan ko. Amangan dumatay lakit nga ro di tibising. Sungay paanaw yo, iti puder ko. Nagkasantayang ka ba? Dagitan lang na bandido ti makarok at kanisyak. Hindi pa nakaikawar ni siyak. Na maikatan dagiti kandado. At dantugon daway ni siyak. Dagiti na mahita. Itad ni iso ni siyak kadagita na bandido. Ang sagana ka, babae. Alain da kamutlang, dagita nang yakan ka ditoy. Muy bien. Muy bien. Kaya't da, apatayan ka. Sana ka kriminal. Iso ajak inaramit di kaya't da. Isubli ka kadakwada. Ta isuda di mang patay kan ka. Muy bien. Tulbak! Tulbak hamon dagiti kandado kadwa! Di panaw tayo matla dito, tadi pinatay de tabakat! Ala, da kayo, di mga ramid, iti kayat nyo amaramid kan kuana. Kapilitan na da kami ti mga rami di tibili ni boss. No pwede, senyores. Saan ko na itulog? Nagbalik. Kinita kayo. Dita! Ala! Tumakder kan! Kayo timatay! Makarukat nga tan ni Marisol, iti ikot ti baket, kendag iti tulisan. Gagayem, di uliway na denggen, tituloy ti nobela tayo ana paulwan.
El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre!